Siyabonga. Ligama lami nginguMuzi Manana kakholwane Shifu wami nginyamelwako induna yami ngundlala methula. Lengifisa kukusho kunduna nkulu lotawungena lamuhla. Kwekuqala ngaba ngilokuthi siqhamuka emsindweni lomkhulu kulelive loko wabakhona. Lesicela ukuthi amane tindwa tinake tisuka tingakefiki kuletinkinga lesiqhamuka kuto. Nekucela ke siveni semaswati inhlonipho nje. Tonke tinto sitende kahle. Siyathandaza ukuthi kube live lekuthula. Hayi lekubinza. Kuthula ke ngilokuthi nalengekhathi kube nekuthula kanti kubinza ngilokuthi angisho lutho kodwa ngiyafuna ukukhuluma. Siyacela lokuthi uNkulunkulu asisite maswati. Live alakhiwa ngetincingo kodwa live lakhiwa ngekukhuluma. Lokunye lesicela kakhulu kundvunankulu ukuthi ayibuke indzaba yasemafemini lapha kumathapha emaswatini kuhola kwawo. Uma ngabe abengayinaka ngoba abantu labayingoti ngilabalambile balalela noma ngabe yini. Uma abantu bawuhlala bakahle banethetela umuntu uyawukhuluma nje bangamuva. Kwendlula futhi kube indzaba yetikolwa ema-university. Kuqala kancane umsindo kungathi kude umuntu lobukile gcine sekusuka ligonso ungasaboni lokuthi kuze kusuka ligonso nje na uqala lo msindo kude lofanele awunake. Maswata kithi siqhamuka khashane kuke kwaba madima. Asifisi kubuyela lapho lo hulumende lo wakhiwako sicela agijime ngematubane kuza adale kuthula. Nawamba la mgwaqweni na imgwaqo nje le magravel emasayini asekhathe mene nangabe livelile libheke la kungasakhombi khona. Solo siyamcela uhulumende wonke, uhulumende wemaswati na uhulumende wengwenyama kusi letindwa tibuke. Nkosi yami siyacela thina siyalithandazela live siyalithanza nebantu siyabathanza nenkosi siyayithanza kodwa siyacela ukuthi live silakheni ngenhlonipho nakhona la simbinje nekhona singethukani futhi ungakhuluma lutho nangabuva ngathi ufuna kuthuka kodwa uthule bese uthi ngase ukahle bese uyakhuluma. Maswati akithi siyamcela uNkulunkulu asendele umusa bayethe wena waphakathi.